teron pen tereng lang su fishery project along Ekesom. Baklongkam along kithom angdek advance Christmas alir alon pen Catalan. Indian Army Red Horn Division atumpen kipadopon football tournament semi final patupon po. Ada berita lumen kaduk ke pepanda kardom bajir non beritang tonpen arjikta. Hamren ward number 6 along matijong ne phai krehni arni. Rong tereng arong aral phan panong si em rup sing teron pen ajong SOPD pen fishery project along Ekesom ajame kipadopon berita pherang ki pen berita nang pale. Long Ekesom ajamek along Sucheng VDC chairman Roman Pator pen danglong ongdung BJP along claimship abang photum chitongdun analo por phai krihinia por malong pen em teron horbong oddong pen long sing tok bi pen hordung jirsi bangso alang teng kimesenji aphan arnam anglu hirjume hang pen long e somponlo MEC kilik aprang em rup sing teron pen rong terang arong arara phang lamchak chipitekang atengsi bangso long e somponlo pusi long Ekesom ajamek ahut alang li ningje labang so long e Kesom pen lang tengta ok chupang reng long puputa alang lipen ningje Card News prange hundor krupen nangkelo abirta Karbianglo Autonomous Council CEM Tuliram Rohang lapen Team Karbianglo atum chelang pet pen matijong ne phai crazy arni West Karbianglo Chinthong constituency arlo atok nai murap podim along kahumri kepadodama birta pherang ke pen Card News along birta nangpale Kidam tang 1951 aningkan pen non 2018 aningkan an CM kiman ang bong pen Tuliram Ronghang henlo murap ahwar along kahumri dam paduram alang li along Karbianglo Autonomous Council Speaker Longki Timu Deputy Speaker Rites Inghi MLA Dr. Mansing Rongpi Local MEC Mate EM Prodip Rongpi pen Danglok Prekjam EM MEC Principal Secretary Secretaries West Karbianglo ADC Lepen SP Atumta Chetongdun Murap arat atum aning arong pensi kangthum karne padopor anparta prekjam ajutang kekan kipaklang dun pado alisar po aman pen Karbianglo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lamthe ke jai hut pinan alamchak chipite kang do la do anta 2018 lapen 2019 angbong kipachun vekji aphamsi lamthe chipite kang chingkhan repen murap ahwar arat phan kipachunji ason amung lake don pharo hinira don inkoi rapho ahem tu naphan CM Special Package pen solar ame keron kesalam bom umla pher pen umwang atowar prabjin pen kipatangji aphan sai kedeng umla pher pen murap birsingki pen umserang kacheleng atowar exip nailab PMGSY scam pen kesalam murap along sika lak engkoi pen open stage kikim murap along medical sub center kibila pen kijun alang awarsai kesalam pihai hui henlo Mai juddet murap arat pen pangkang rapsar pen coran curap fruisi haladak arat pen cipadi tekang Karbianglong jiman kini bahinda parliament jiblak আছে খাসি হক নেপালী হক যিকোনো জনজাতি ইয়াত আছে তেওঁলোকৰবিলাকৰ আমি মাটি পটা আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বিতৰণ কৰি আহি আছে আৰু যিবিলাকৰ পটা পোৱা নাই গোটেইখিনি পটাটো আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত দিয়া হ'ব বুলি আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ এই সিদ্ধান্ত মতে আমাৰ প্ৰদীপ ৰংপি ডাঙৰীয়া এইটো কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজক যিবিলাকৰ বাহিন্দা তেখেতসকলৰ বাবে পটাটো আমি দি আছোঁ ৰাস্তা যিমানখিনি আজি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰদীপ ৰংপি আৰু ডক্টৰ মানসিং ৰংপি তেখেতসকলৰ দুজন লাগি আমি ইয়াত যিবিলাকৰ এতিয়া RCC ইণ্টাৰ ষ্টেট কানেক্টিভিটি RCC ব্ৰিজৰ ইয়াত প্ৰায় লাংপি RCC ব্ৰিজৰ 22 crores চেংচন কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত চিংথং এৰিয়া যিবিলাকৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া যিমানখিনি আগত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেই এটা বছৰৰ পাৰ হৈ পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ প্ৰায় 80% ৰাস্তাটো এতিয়া কাম চলি আছে আৰু অহা 2019 বছৰৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ MLA লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা ইয়াত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু বাউণ্ডেৰী ৱাল ইয়াত ধৰা হৈছে আৰু ইয়াত 20 লাখৰ টকা ইয়াত অপেন ষ্টেজ আৰু কালচাৰেল হল প্ৰায় 50 লাখ মান হ'ব নেকি সেই কালচাৰেল স্কুলটো এতিয়ালৈকে আমি এষ্টিমেট বনা নাই আৰু ইয়াৰ স্কুল বিল্ডিং 20 লাখৰ
স্কুল বিল্ডিং LP স্কুল সেইটো কাম সোনকালে আমাৰ ইয়াত লোকেল MC প্ৰদীপ ৰংপি ডাঙৰীয়া তেখেতে বনাবলৈ আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কনষ্টিটিউচনৰ দিন নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল Paklongkam ahwar along Kristo aphan kekroi arat do anatum chingrum si paklongkam along kethom angdeng advance Christmas alir alon pen katalon pon abirta matijong ne phai krihini arni pherang ke pen card news asa hemalong birta nang pale ka theang polam the en pen si rada phan than paklar pon lopu John 4:12 pen ATNC advance Christmas katalon ajai mek talon pon lo Rustam Singnar pen kachephem pu pon advance Christmas katalon pon ajai mek along Rupson rong pi pensi mai alam the lapen agui ke bachini apor enlo labang su katalan pon ajai mek along arjume sen arnam alam kethan jia phan difu chechar langso Presbyterian Church pen Francis Hanse lapen bangso amai esek arnam aphan karcho alun kepar juji aphan e BCC pen lunsepo Daniel Rongpi atum chetong du bangso amai long paklong kap ahwar amon dilitit ke japon abang phubang phiatum tak chetong dun lapen ke lunjetu mate arnam aphan Kero Karcho APCYF atau Melsi Parju Pondo Kipiabang putin pada menang akhir jume peplemun setha lapeng sopo Jesu Kristo menten ardomlo amen nan malam sopor han bertamu dan punik sena Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbianglong, Assam. Contact number 9435533710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalong wang thula Indian Army Red Horn Division atumpen patir pi ponsi hamren rongbang rohang patuak lamalong kipadopon football tournament kedam tang matijong ne phai sirkep arni pen pangcheng ponsi matijong ne phai krehini arni anke quarter final ke patupon abirta ferangke hondor kropen birta nang pale Kecheng si quarter final analo apor pen ke patupon lake Karbiriso FC pen Warsai keme FC angbong si patupon lo nanat aterang ta ke patu chiting prat sitame ke hai kerem pati ni nedet ajok tiebreaker pensi Karbiriso atum Cipahai pen angdung kiti angdeng cipale dunlo Arning hangsam apor adun tu quarter final ke patu lake
Harlong Jue FC pen Morning Star Academy Angbong si patu pon nanat aterang atum ke patu chiting pra aphi Harlong Jue FC atum bor pun kliben chipahai ponlo Matijong ne phai cricket thom arni semi final ke patu pon ji aterang atum lake Harlong Jue FC pen Karbiruso FC Angbong si arnalo por phai prehinia por pen Hamren rohang robok batu aklamalong patu pon po 21 number Barjan MSC constituency ke parlo angka long bihan se arong along rong asola tumpan rabar ke aron ke than pon berta phelang ke ananterang pen bilta nang pale Rubber Board Hill Station Difu officer atum kachipetir pi pen Chandra Singh Hanse ahemalong mai kangni along alhi sarpo aman pen field officer Hibzul Haq manpeng alhi aman pen assistant field officer Tuni Teron Lapen alui aman pen sorkari gaumra kiri ingti rong asaratum Joyram Rongpi Biju Hanse Lapen PHESA Singh Timu atum chitong dun Maike pha alam the Chandra Singh Hanse pensi Clardak pen than pajir mi ponlo Mailong alui atum pen robol ke e karche aputhak pen an than pajir mi ponlo Mailong ka cherai pon lake kedam tang 1999 pen 2000 aningkan angbong Mukhim Rongpi lapen Longbi Hanse Arong araltu jungjung robor ke aseke dengdun pen non puthop seke ke pi aphan officer atum chichak tekang lapen kurigao sorkari gaobara angkan siming langso hanse robor state amen pen permit ki pg aphan chichak tekang lo lapen puthot birti self help group aphan rabar katiki aseke kipi ponthuji lapen akerap sitame pg puta lamchak pipensi mai mesen pen pachun ponlo Ada berita bang lapan sekarang pelan pelan lah domi thang me kurang tu.